Pozdrav ljudi, dobrodošli na Connection Gaming Channel. Danas nastavljamo sa igrom Unravel i simpatičnim Jarnijem, pa krenimo odmah. Znači tu smo stali prošli put, pa idemo dalje. I što više se ne mogu nadiviti kako to prekrasno izgleda. Ovo smo znači riješili, samo smo jednu tajnu našli. Čekaj. Da se pripne gore. Ako možeš. Da si... tu. Dobro. A da vidimo šta je bilo na moru. Nadam se da će biti nešto zanimljivo. Vjerojatno hoće. A da vidimo kako će nam ići ova avanturica. Šta ćemo otkriti novoga danas? Lijepo. No, evo ga. Evo uspomene jedne. Dalje. Stupili smo je. Špalica gore, ovdje. Se ne može. Čorak. Aj pa pinji se. Nema. Sad uspjet. Čekaj. Kako kreni se. Mislim da dobro radim. Nikako tempirat kako treba. Ne. Čekaj. Ja sam genije. Sad ćemo. Ajmo na putana. Gore, hajmo dole. Oba. Vjerojatno treba ovo. Ne. Sve da je gotovo. Ajde. Zašto si skočio? Ovo je prekrasno. I sve za tako, bravo. Aha, dobro. Kraju. Opa. Mislim da je to. Jo. Pravni zmajn, opa. Svaki odmah. Ne, mrtvina. Mr. Bean. Sad. Dobro.
Dobro. Mislim da neće imati dovoljno. Opa, taman. Vidim kombinaciju. Ovo više. Bravo. Vidi dole raka. Rahmet. Bježi. Mislim da ćemo sasjeći. Opa. Nećeš prijatelji, možda drugi put. Ne, smo smrtali. Ne, nazad. Samo malo. Dođem sad gore. Što mi pada na pamet? Da. Kako ću se sad vratiti? No, veća matematika. Opa. Kako simpatično. Došto simpatično neki jako. Dobro. Čista fantazija, razbiljena. Totalno sam u svojim igrom. Opa. Sad to mogu. Zašto je to tu? Ima razlog sigurno. Da ne znam. Čekaj. Možda se može sjeći gore. Ne. Sjeći. Dalje. Hajde. Evo polako. Ovo bi moglo biti ili dobro. A fali mi, ne. Mogu dohvatiti. Ne, ovo mi fali. Kako sad je to? Kako doći do toga? Kvrgu. Mogu još negdje malo štediti. Zašto? Možda ovdje mogu dala. Mogu. Sad mi je baš krivo. A malo mi fali. Ako mi treba. Čekaj.
Jelo će sigurno, popni se. Popni se! Ovo je bilo veze. A dobro. Sada znamo prilike što ću napraviti. Znači, tu svežim. Mislim da briljantno to izgleda. Ja, dobro da to mogu. Mislim da sad trebalo biti ovo. Ne trebalo, nego mora biti profesionalno motorno, no jes. To će biti kasnije šta je. Malo se došli sada. Nešto je sigurno. Možda samo tako. Ovo ne znam da je... Koji sam mislio da je... Kako se vrati sada? Бежи. Ага. Vjerojatno, ali nećemo mi konca ni toliko, ni to što mene... Toga se ja bojim. Dobro. Ajde. Bježi. Točno sam u povodu. Kapitalizam. Ako nisam zapamtio. Ovo ćemo uspjeti. Bravo. Aha. Iako nemam pojma. Osjećam vidjeti čini se trebalo ovako. Ne baš tako. Pensi. Dobro, mislim da se tu sam skužio. Sad pravo. Ovo. Skoči tu. Aha. Yes. Kokić. Dobro.
Vješt. Mamac zraka, vidim. Vrlo gušta. Ne! Nisam uopće vidio. Do zadnjeg trenutka. Nešto sam propustio. Vjerojatno tamo gdje je rak. Ajde spustiti to. Evo ti, večera. Oooo! Možeš vjerovat. Kako me se riješi na brzinu frajer. Sad imamo žnjore. Put. Sigurno. Jep. Samo treba počekati. Prvo. Opa. Ajme,
Šta sad? Igra svoje one avanture nekada. Ajde. Gore, please. Bravo ja. Dobre. Prvo se rešilo. Došto je tu? Nećeš. Nećeš. Da, proba tu loži. Da, kako se to stavimo. Da sam vidio. Prijevoz, hvala. Prosti što sam ne zarobio, ali tako da je to. Ovo igra sve bolje i bolje. Sviđala sad glumica. Predstavljam da će uskoro kraj. Ako dođemo do kraja ćemo tu izgledati. Ajde, tripi se, ajde. Rano. Opa, bravo Janić. Ne bi ja. Ne, ja sam mislio da ću uspjeti preskočiti.
Ne, toliko nisko. Neće ići tako. Blizu za moj ukus. Hop. Ne, nema šanse. Popni se. Majko da. Bježi, bježi, bježi. Jel ovaj tamo, da? Uf. Puno sreće. Za malo zadovoljstva. Ne, ovo treba povući. Tako. Ne. Kako? Daj, Vuci. 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 Tako. One. Opa, gotovo. Kako simpatičan to je čudo. Nemoguće nešto. Pa ga čast ljudima. Bilja su napravili.
pravi mali biser od igre. Evo ga, prikrali smo. Ajde. Idemo to. Bravo. Čemo ga cvjeti, čemo ga ribica. Zgodno. Super. Super. Ljudi moji, to vam je to za ovaj put. I moram još jedan put reći da je igra prekrasno. Nešto fantastično, fenomenalno, smirujuće i puno dobrih ideja. Ljudi, to vam je to za ovaj put. Ako vam se video sviđa, stavite like, pretplatite se, šerajte, recite prijateljima nama i ako niste gledali naš prošli video u kojem je bio unboxing, naš prvi, nešto malo gaming opreme, pogledajte si ga i možete isto tako osvojiti neku sitnicu za PS3 ili PS4, ovisi. Sve vam je u videu objašnjeno, pa ako želite možete to napraviti. Ljudi, vidimo se idućeg puta u nekom idućem gameplayu. Ja sam Čunoslav zvani Čuna, vidimo se, bok!